Siyabonga kakhulu bazalwane enkosini. Asiqaleke nemkhuleko. Babelolukile sesibongile Nkosi egameni lika Jesu. Sibonga ukuthi uyinyanga lenkulu lelapha tonke tifo. Babe wethu lona amandla onke. You are the one who does the diagnosis in our lives, and you know us, oh God. You heal us, and our success is in your hand. Come now, Holy Spirit, embrace and hover over this place. And we pray at this hour that let anyone who is not feeling okay, let the Spirit of the living God touch that person through a friend, through a relative, through a doctor, through a physician, through a pharmacist. We pray, oh God, that let your people be touched by your hand, and let their lives, oh Lord, be made well. This we pray in Jesus' name. Amen. As Asifundile Bazalwane, we have just read from the book of Psalm 96, from verse 1 to the end. We also read from the book of Ecclesiasticus, chapter 38, verse 1 to 14, as well as the book of Colossians, chapter 4, verse 7 to 18. But today, sitawablisha kancane ngeke sime encwadini inye, as we remember St. Luke, the doctor and the physician. And we pray for all churches that are named after St. Luke, as well as those people who are called Boluka. We are also praying for them. Bazalwane, lana kunetinjwanyana letimbalwa lemfuna ukuthi ngithi ukuthi thinda kuleli langa lamuhla. Weqala sikhumbula Luka kwakusisebenzi saNkulunkulu lesatinikela lonke. Ngaphambi kokuba atinikele, Luka bekumuntu bekafundile anetiku tebudokotela ka medicine. Angasiye dokotela wetincwadi nje ukuthi maybe was a theological doctor, but he was a doctor in terms of a pharmacist, or in the physician, or in the medicine field. So Luka lona bekati umuntu atinika sikhathi sekukwaningisisa tintfo tonke kwekuthi awutingatithathwa kalula. Ngisho noma ngabe uyabhala utobona kubhala kwaLuka ukuthi kunekuhlola, kune-research le-deep. Noma ngabe kuyophiliswa umuntu, kuyotandazelwa umuntu, Luka utakuhlatiya ukuthi lo muntu uthandazelwe kanjani, ubekiwe entandla noma ngabekwa tandla. So Luka bekumuntu wepen nephepha, ngoba kufuna into yakhe atiqaqise. Njengoba ubona nje lapha uhleli ukhona incwadi kunjalo. Futhi Luka umuntu lebekade closely related nendzaba yenkonzo okanye lisonto noma ke lithempele. Utawukhumbula kwekuthi Luka nguye lona lokhuluma ngaZakhariya asethempelini enta umhlatshelo, sowubonana nengelosi. So kuLuka indaba yethempeli was part of i-agenda yeluhambo lwakhe. And netincwadi ke amaphepha siyabona laphana ngathi kunetihlahlanyana laphayana ngathi tisathi mbali. Lokho ukuthi Luka bekakusebenzisa nalawo makhambi kuhlanganisa kuze atokhokha emayeza ekuphilisa abantu. Futhi ke ngala uyabona kunesithombe senkabi noma senkomo, impela liyinkabi. Lokho ukuthi igospel yaLuke, igospel yekuseva, inkabi is for serving. Number 2, inkabi yekusebenta ngemandla ifuzule. And then lenkabi lena ibuye ibe netimpiko ingathi tawundisa. Lekhomba ukuthi livangeli laLuka
bekulivangeli elingasilocal kwakulivangeli afanele lindize lihambe lifinyelele emhlabeni wonke. So ke namuhla ke sikhumbula umuntu lonjalo. Lokunye kusitshela ukuthi indaba yelivangeli indzaba yokusetshenziswa, indzaba yokuthi nikela, indzaba yokuthi khandla, indzaba yokuthi ingahlali indzawonye. Futhi Luka usitshela ukuthi livangeli lanele wonke umuntu, ikakhulukazi nalabo labaphuyile lababhekene nesimo lesimatima. Uthi Luka nelabo lelivangeli. So ke bazalwane sibona kuvela lokho encwadini yamaHubo, kuvela ukuhlabelelana ingoma lensha. La kuthiwa hlabelelana ingoma lensha akushiwo kubantu labasha, kodwa kushiwo kuwo wonke umuntu, ikakhulukazi abantu abadala lasebaphila namuhla babona uNkulunkulu enta tintfo letinsha, kwekuthi babese bathi siyamangala. Uyabona ngoba babona tinto letinsha, bangasahlabeleli leta tingoma letiya kumbe takadzeni, kodwa bambona uNkulunkulu namuhla. Lokho ukuthi noma ngabe somdzala kangakanani, funza kumbona uNkulunkulu amuhle amusha esimeni sakho. Lokunye lesifundzako encwadini yamaHubo verse 7 kuya laphayana ukhuluma ukuthi nikani simakade as much as siyokwemukela kuye siyamukela, kodwa kunetinto lokufuna simnike tona. The unfortunately part of it wekuthi awumniki lokhu architecture noma lokuqalwa kwadalwa nguwe, kodwa umnika lokungekwakhe uNkulunkulu konke lokho ukubeka etandleni takho lesikhathi saNkulunkulu. But God needs you to give him time. God needs your attention. God needs you. He needs your resources. Nemfundo yakho njengoba na Luka wabuye wayisarenda. Kwaze kwaba ngesigaba lesi la simbona khona abhala incwadi letinene. Kodwa na ke ngifuna ukuthi ngingakaphethi ngiphinde futhi ngifike kule ncwadi yabaseKolose. Le ncwadi yabaseKolose ibhalwa uthi Paul la nangitofunda le verse 13 uthi nikhumbule ukuthi mina ngisaboshiwe. Ubhala le ncwadi usetilongweni, ubhala le ncwadi uboshiwe. Lokho ukuthi livangeli alisimo lalabakhululekile kuphela nalabasematilongweni, labo lababoshiwe, labasetinketaneni, bomfenene, labo livangeli ukuthi balishumayele. Akufuni ukuthi athi umuntu hayi nasengiphumelela ngizoshumayela, ulishumayela ekhathi etenketaneni. Uthi umpostoli nikhumbule ukuthi ngisaboshiwe. Lapho ke sibona Tychicus umzalwane enkosini uyathunywa uhanjiswa naleli vangeli ukuthi akaliphuthumisa liye ndzawana thide la kufanele ukuthi liyofika khona. Ingathi Tychicus akatiwa kule ndzawo, kodwa indlela lamthula ngayo umpostoli Paul uthi umzalwane lothandzekayo, losikhonti lesethembekile, lesingceku kanye nami enkosini, utanathisa konke nami. Umpostoli Paul udweba noma upenda sithombe lesihle ngaTychicus kubantu labangamati. Lokhu uyasitshengisa umpostoli Paul ukuthi asifunde ukukhuluma kahle ngalabanye abantu noma lo muntu abamati, kodwa na uma ngabe methule kulaba lo methula kibo, babe nabo nefaith, babe nabo nekufuna kwamukela lokho lakulethako. Umpostoli uyibeka kanjani? Tychicus uthunywa nje lapha bekuna Epaphras lesifunda ngaye lapha ku Colossians chapter 1 verse 7.
Epaphras nguye lolethele tindzaba lapha uthi nafundiswa ngu-Epaphras lothandekayo losisebenzi kanye nathi nguye losimelele ngekuthi abe sikhonti lesethembekile saKristu. Epaphras kusho ukuthi ngalamanye amagama uhambile waya la kunaPaul khona wafika wabika tindzaba ukuthi kuhamba njani eKolose, kuhamba njani emabandleni. So-ke umpostoli Paul sothatha ipeni nephepha uyabhala, ubhalele labazalwane ngoba sowuvile. Kodwa ngalokuthi Epaphras usatohlala sokuthi le nkulumo ayisale ihamba nanangu Tychicus. Ngalamanye amagama umqobo ukuthi masilethe tindzaba kulabanye abantu asilethe tindzaba in such a way ukuthi nasebaniketa teluleko noma ama-advices banikete ngendlela lengiyo. Ngeke sikubalekele ukuthi tindzaba titekithi noma sikhulume nalabanye abantu. Kodwa nakulo mqobo wekuthi wena lotsandza kukhuluma tindzaba, khuluma letindzaba ngendlela yokuthi uyasida awuqabanisi. Bantu labanengi bayatsandza kukhuluma tindzaba kodwa letindzaba batikhulume kabi, kuqabana emakhaya, kuqabana abantu emisebentini, kubhidlika amabandla, kube kulo sizathu kunemuntu lolethe indzaba wangayiletha kahle. Lana sibona Epaphras uletha indzaba, sekayilethile le ndzaba Epaphras simbona uyathunywa, sekuthunywa Tychicus uthi nango-ke Tychicus mmukelele. And-ke lana kunalomunye umzalwane lekakhuluma ngaye umpostoli Paul uthi ngimthumele kini ukuthi anathise ukuthi thina siphila njani, athuthuke netinhlitiyo tenu. Lokho ukuthi indzaba leyetana Epaphras wathi tinhlitiyo talabazalwane tinekulimala. Uthi-ke umpostoli ngimthumela kini ukuthi athuthuke tinhlitiyo tenu. Umthuma nabani? Lalela. Utabe ahamba na-Onesimus umzalwane lomunye lothandekako loethembekako nalothandekako yena ungilomunye wenu. Lo Onesimus was from this community. Mawufunda incwadi yaPhilemon uyathola ukuthi zigcila saPhilemon lesagama saphinde sabaleka sahlangana naPaul le-eRoma. Anganoma sahlangana naye ukuthi naso sasiboshiwe sijikijelwe enkantolo, bahlangana naPaul. Nabahlangana naPaul khona lapha ejele ku-prison cell, Paul washumayela livangeli kulesiboshwa lesine samemukela Jesu. Lokho ukuthi nalababoshiwe bayamemukela Jesu, ibese iyashintsha into bebabizwa ngayo, bebathiwa ngayo itolo. Lona bekatiwa njengesigcina, lona bekatiwa njengesela, lona bekatiwa njengemgulukudu. Kodwa wafika e-prison cell la kunaPaul khona, wafika kwashintsha impilo yakhe. Uthi umpostoli Paul ungumzalwane number 1 lothembekako, number 2 lothandekayo, yena ungilomunye wena. Batani landisa ngako konke lokwenteka ngalapha. Ubuya lapho kini utonlandisa. Umpostoli Paul lapha usivetela lenye ingcingwana yokuthi umuntu wemukela Jesu, we share the same level of relationship naye ngenxa ya Jesu. Lokuthi lo muntu usivesini, lokuthi lo muntu ubulilibuni, lokuthi lo muntu ufunde kangakanani noma akafundi kangakanani, lokuthi lo muntu bekatiwa ngani tolo. The moment amukela Kristu Jesu ungilowethembekako nalothandekako lowatiwako lamangweni. Kunebantu labatiwako emangweni
ngemagama latsite itolo banele kubukela Jesu bantu bababuka ngemehlo ayitolo uthi umpostoli Paul nyalo anisumbuka ngemehlo ayitolo kodwa nambukeni ngemehlo lasagubhulile imnanzi lenzaba lena levakalako la ngalabazalwane so ke kunenge singafunda nangaThikikusi laphana kuma Acts chapter 20 verse 4 kwathi batholana njani boPaul naThikikusi bathi lokumnandi ngaThikikusi kwekuthi waqina sekathi namathisele kuPaul ukuthi abe ngumsidi waPaul ahambe naPaul lapho akhona khona kunebantu labanye lokanda ukuthi noma ngabe lesimo sakho sibi kangakanani athi angeke ngize ngulahle ngitawuqhubeka ngibe nawe noma ngabe bawupenda ngalabanjani bopende athi lo muntu mina I will stand by you. I don't need your money. I don't need anything from you, but I'm just here as your comforter. I'm just here as your consolation. I'm just here for you utole inzawana kumbe ye comfort ngalapha ngakini. So ke uyamthuma ke lapha sekuvela na Aristarchus lo siboshwa kanye nawo. And siyabona ukuthi Aristarchus naye uboshiwe ukhona khona le uboshelweni Aristarchus kungenteka ukuthi watholakala anaPaul wase uyaboshwa kunebantu labanye lokandathi baboshwe just because basemkhambathini lothide noma babendile ebuqala noma bakabendi ebuqala kodwa bona batholakala sebabanjiwe nabo baboshiwe. So ke indaba yelivangeli ikunika ihlobo lobo kade ungakade expect ukuthi utoba nakho. Sasibona futhi lapha uthi namakho umzala waBarnabas lena tshelwa ngaye nakefika lapho kini nibommemukela namakho umzalwane umzala waBarnabas uyathi la vangelini bazalwane sithi sikhonda siphinde sibe netihlobo tethu sitawukhumbula ukuthi kuke kwasuka umsindo lomkhulu la khona kwaqishe kwalimata khona livangeli uma besifunda ngendzaba yabo Paul kwekuthi kwafika la khona kuqatshwana khona bo Barnabas akanye naPaul nendaba yaJohn Mark uma ngabe ufunda Acts chapter 4 chapter 20 verse 4 phinde ufunda chapter 19 verse 29 encwadini yaActs ngila khona utawufika uthole khona ukuthi kwaye kwaba neqabana lokumatini yini niqabane kangaka kungoba Mark wabese uyabashiya so uyajika uthatha lenye indlela uyahamba kwathi nasefanele ukuthi bathatha lenye indlela kulesinye isikhathi wathi Barnabas asambe naMark wathi Paul over my dead body angeke ngihambe nalo muntu loyo wasihlamuka ngaleso sizathu leso sengide mina umunyu naye ngeke ngisahamba naye wagcina Barnabas ahamba na Mark na Paul ahamba na Aristarchus indlela yabo kodwa ikhona imfihlo lengiyibonako kwekuthi one uma ngabe sinetihlobo tethu asifunde kulimela liqiniso siphinde sikhombise nothando ngoba Mark bekasesemncane nakabona lendlela lelukhuni abona lokugula abona lendlala abona lokushaya abona lokuthi uyadomuntu lesamba naye uyahamba nje asathi lokuthi siyaphi sitawuphethe laphi asathi lokuthi sitawuhlani asathi umuntu adecide kuhlamuka ashiye athi mhlabene nabanye baqale kule ndlela bayithola ingumncino labanye nekwayithola kanjalo base batikhethela tabo baqala tabo tindlela kodwa bayingosana laba obeketela bahambe ngalendlela lena lesiqale ngayo. So ke John Mark wakhanza ukuthi lendlela akusiko lobeka qabanga uyabona umuntu nakabona umfundi
umfundisi noma abona umuntu lokholwako uthi hey lona uphila kamnanzi lo kude nala kweswelako tonke into timambela kahle kujanjanyana khulume lokunene naseka ke wafika wasondela watohlala kubhena lo mfundisi watohlala kubhena lo mzalwane wathi hawu kanti impilo lakha ematima kangaka usithi udlala namhlanje ntambama athi hawu inkosi yathi sitawubona inkosi itawusipha lesipha kona hawu bantwana batobhatalelwa njani kule esikolweni awu sesethembe esimakade athi lona ngeke hlale mina la uyathi lana bengicabanga ukuthi kungcono lalela mzalwane wami uma ngabe you have failed to calculate kuthatha icalculator yakho ubala ukuthi lempilo yekukholwa itawudimanda ini unemhlabeleli lengithandako uthi when I surveyed the wondrous cross on which the Savior died I count all my gain and count it loss uthi such love that demand my body my soul my heart kwangathi ageneli bazalwane lana Mark wajika ngoba i-calculation yakhe yayingakafiki lapho ekufanele khona but wabe suyacalculator so yabuya utohamba nawo le ngibonako kwekuthi sikhathi noma ngabe niqabene nomuntu noma ngabe ningaboni kahle ngasolinye nemuntu simqokwa ngilesikhathi leside lebahamba ngaso bashayisana behlukana nasekabuya John Mark sekatoba join nangula ukubase Colossus uthi umpostoli Paul naye ukhona uyakhonta uyanikhontisa naye phinde lapha uyabhala ikunendvodzana lesibonako lana lelo selibanda laseLaodicea lakuyindvodzana yaFilimon lolo wabopha Onesimus ninamuhla ukhontisa kule soja uthi lisoja lo ndodana yaFilimon uthi ubukela lela bandla lelo uyabona la kithi endzabeni yokukholwa kunalento yokuthi kulesinye isikhathi sithi silwa sibe sikhohlwa ukuthi sibantwana bendoda yinye sibantwana bekhaya sifanele ukuthi nabe khona indvo lesenta singaboni ngalisolinye lesiqabanisayo sibeke phansi ithi khaya sithi asesike sinike isikhathi asesike soyithandazela asesike sifune buso baNkulunkulu ngalendzaba lesenta singaboni ngalisolinye ngoba sibantwana bendvodza angeke kulunge silwe thina sodwana indaba yebuKristu ingathi beyifuna ibe lapho ayifuni bonkuzimalayo naleni uyabona nje lena levelela yesebenta yekukhandleka asiyokulwa. This is not a field for kulwa but it's a field for a humble service. So ke sibona ke usomemukela ingathi uthi umpostoli namhlanje asifunda khona kunebantu labanye labahambe sonakala kakhulu emphefumulweni ukuthi bephula izivumelwano kodwa maba sebabuyile sebakhona asibemukele umpostoli Paul wamemukela John Mark lide bebaqabele kangaka kodwa wagcina amemukela. Ngifuna ke kugcina ngalona umzalwane Demas la uthi umpostoli Paul nakakhuluma ngaye uthi na Luka lo ngudokotela lothandzekayo kanye na Demas bayanihambisa kakhulu kodwa ngimshiyelani Luka bekayingcenye ya Paul. Why Luka ube ingcenye ya Paul bekanekugula anesifo lebekanaso lebesidinga dokotela kwakuthi nekahamba asashumayela lelivangeli laNkulunkulu dokotela Luka athi look unto the physical life of St. Paul. So ke kunabantu angikugceki kungayi edibhedlela kulungile uma ngabe inkolo yakho isho njalo kodwa sibona St. Paul involved kule ministry na dokotela Luka kwakuthi mase kagula Luka utohlanganise amakhambi amnika diagnose enteni aphila qhubeka shumela elivangeli
uma ngabe utothi wena hayi ngiyahlala mina angiye esibhedlela angifuni ini ungihamba ngewelive laNkulunkulu, it's okay, but you must also know that St. Paul, he had a doctor amongst his companions, and the doctor was Luke, the one who was also the gospel writer and the writer of the book of Acts. Nayigana bengifuna kuqina ngayo ya Demas uke waba ngumuntu lovuthako ekholweni. Wagijima Demas, walibamba livangeli, washumayela, wathandaza Demas, watenda tinto letinkulu. Kodwa kube khona isigaba la khona Demas abashiya khona, athi Paul, Demas sowusishiyile uthethwe ngilelive lamanje. Kodwa la sifunda khona namuhla simkhanda Demas ungilomunye walabavutha enkosini labangema-companions aSt. Paul. What does that mean to us? Kusho ukuthi nebantu labake bavutha enkosini siyabafikela isikhathi lesimatima empilweni, ukhanda sisebayishile le ndlela. And kulapha kithi ke bazama nokuthi asingahlekisi ngabo ukuthi he lolwalulapha ya nalokude buyasha, asiko kwethu lokho. Kwekuthi sibathandazele sibanxusele njengoba sibona ukuthi Mark bake behlwana na Paul, kodwa manje sebabuyelene bamukelana sebahamba lohambo lo. Labo bantu lo bebakholwa bathandaza ngemandla, kodwa namuhla sekuthiwa lolwalula. It is our responsibility as a church. It is our umsebenzi kuyinkonzo yethu, kuqanduva lwethu ukuba sibakhumbule emkhulekweni. We must labor hard for those who have lost the fire of worship. Kwathi inkosi siyaqela uvusa lo mlilo. Ungathi singahlabela manje vuthisa Jesu lo mlilwana wenza ukuphonsa emhlabeni, usithele moya wakho sivuthe njalo emoyeni, ikhona kumbe inhlasana efihlwa khona emlotheni. Uyabona asime kuhlekana nekuhalatisana kuthi hawu bekakhona, awu mhlaba siyakwesaba akusiwe amagama ethu lawo thina labakholwayo, kwekuthi sibanqumsele sithi Nkosi uvuthise lo mlilo wenza ukuphonsa. Amen. Let us pray. Babelolungile sesibongile namuhla, sibonga Nkosi kukhumbula inceku yakho Luke, who was also a physician, lebeka inyanga noma angidokotela. Kodwa Nkosi wambida, wathi sombidile Nkosi waba lusido ekulandzeleni wena Kristu, nasekunakeni labanye bantu, nasekuhambiseni tindzaba takho, nasekunakeni timpilo talabo bebangaphathekile njengabo St. Paul. Babe siyabonga kulesikhathi, sibonga nalabo Nkosi lesike saxabana nabo, kodwa babuya sabuyisana nabo. Sibonga Nkosi ngetimpilo tekubuyisana ebandleni. Nkulunkulu ngiyathandaza ukuthi Nkosi ingathi labo labakhahlelwe bashaywa ngelibhuti noma ngelintondo, ingathi Nkosi ungavula tinhliziyo babuye babe munye njengaPaul naSt. Mark. Nkosi siyathandaza naba labake bavutha Nkosi emoyeni njengabo Demas, kodwa namhlanje sebathethwe live lalamuhla. Ingathi Nkosi nabo ungabuye uvule Nkosi iminyango, bayikhumbule Nkosi iminyango yokukhonta, babuye kuwe Nkosi noma philapho bakhona khona. Thatha Nkosi ludumo nemandla nebukhosi kungokwakho Jesu, ngoku nangunaphakade. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen.
Inkosi ayinibusise inilondolote, inkosi ayinikhansela ebusuku yona emsakeni, inkosi ayinibuyisa hawo iniphe ukuthula nekuthula kaNkulunkulu wenqaqonda konke, tigcine tinhlitiyo netingcondo tene kumathini asekumtsandzeni uNkulunkulu lo kanye nendvodza yakhe leyodwa lethandzeka kuJesu Kristu umsindisi nemhlengi wethu nesibuso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya oyingcwele sibe kuthi sonke manje kude kube nini. Amen. Thank you bazalwane. May the good Lord continue to hold you and guide and prosper you. And please bazalwane, let's continue with the likes, the hearts, even the comments, sharing to others. God will always bless you for that. Amen and amen. Nikhonte kahle usazi. Babelolungile sesibongile egameni likaJesu Kristu eNazarethe, sibonga Nkosi umsa wakho.